Балканската фолк звезда Лепа Брена на 15 декември ќе има концерт во Скопје. Во пресрет на концертот, екипата на Репортер во друштво со Лепа Брена по повод 35 години од незината кариера. Брена, здраво! Добар дан! Како се чувствувате во Скопје со оглед на тоа што често поминувате? У Скопје увек фантастично. Така? Зошто? Па затоа што некако sve ove zemlje na Balkanu ja ih doživljavam kao nekakav svoj prostor gde funkcionišem jako dobro, osjećam dobru energiju i volim da dođem tu. Ima dobra hrana, dobra publika, lepo vreme. Така се погодиле сите работи овој пат. 35 години музичка кариера. На 15 декември ќе имате концерт во Скопје. Веќе одржавте неколку концерти, ќе биде ли и овој концерт исто толку добар и толку спектакуларен како овие претходните кои што... Tako je, ja sam baš upravo htela to da kažem da mi u Skoplju pravimo repliku koncerta iz Beograda samo produkcijski koliko nam je dozvoljeno, koliko nam dozvoljava arena Boris Trajkovski. Ali gledat ćemo zaista da to bude fantastično, da to bude zaista jedan spektakl, zato što hoću da kažem da je moja publika, svugde moja publika i da ja svoju publiku nigde ne razlikujem, želim da im pružim najbolji ugođaj, vizuelni, muzički, scenski i naravno taj čulni jedan koji će isto tako biti više nego fantastičan. Да ве вратам 35 години назад, дали се сеќавате со која прва песна се појавивте на музичката сцена и кога станавте свесна дека сте толку популарна? Pa ja ću vam ispričati tu priču koja je krenula. Naime, Slatki greh i ja smo zabolili Vladimira Cvetkovića koji je tada bio bivši reprezentativac i bio je direktor kompleksa Tašmajdan u Beogradu. Zamolili smo ga da nam pomogne da snimimo album. On nas je upoznao sa Zaharom i snimili smo album sa naslovnom pesmom koja se zvala Čačak, Čačak. Tada smo snimili taj album za izdavačku kuću PGP RTS i tada je PGP RTS imao običaj da pravi velike koncerte širom Jugoslavije. Ti koncerti su se zvali Hit Parada, gde smo svi mi pevači promovisali svoje nove pesme. Ja sam tada pevala pesmu Čačak, Čačak i reditelj Jovan Ristić, pošto mu nešto sam bila sumnjiva, da li zbog svoje garderobe ili zbog svoje frizure i sve, od celog snimka Hit Parade jedino su mene isekli, stavili na VHS kasetu i tu kasetu je Jovan Ristić dao pokojnom najboljem voditelju zaista svih vremena i kreatoru raznoraznih fantastičnih emisija, Milovanu Iliću Minimaksu i rekao mu evo imaš nešto s čime možeš da se zezaš. I ja sam jednog dana sedela i gledala, baš sam bila u Zrenjaninu za ručkom kada sam čula, kada je Mića Minimaks rekao, a sada ćete da vidite jednu devojku koja se zove Lepa Brena. Ona kada peva i kada gazi, ruše se zgrade. I prvo išao jedan zemljotres, pa je posle toga, ja kažem, ko je ta devojka, ova mi je ukrala identitet. Ja sam Brena, ali ne znam ko je Lepa Brena. I tada sam videla da sam to ja, tada sam se prvi put pojavila na televiziji i bila je to kao atomska bomba da je bačena i ja sam od tog trenutka postala slavna, popularna. И популярноста не ви опаѓа еве до ден денес, меѓутоа никој не ве вика по вистинското име. Од каде прикарот Лепа Брена? A mislite poreklo koje je ta? Pa mislim da je Brena bila neka srpska lepotica. I da je to ime bilo u Srbiji, da se to davalo ime baš od jako je retko ime i baš mi je čudno to ime bilo. I nije mi se uopšte dopalo. Niti mi se dopalo to Brena, niti sam volila što sam Lepa Brena. Međutim, na kraju sam morala da se borim, da odbranim boje svoga tima
Tako da sam uspela posle toliko godina da pokažem da plavuše nisu samo plave, nego da mogu da budu i pametne. Песната Југословенка е една од оние песни кои што и денеска буди големи емоции кај сите оние кои што го преживеа распадот на Југославија. Како вие го поминавте тој период? Pa znate kako, ja sam baš dobro objasnila šta ja podrazumevam pod Jugoslavijom, šta podrazumevam pod nostalgijom. Ja sam odrasla u zemlji koja se zvala Jugoslavija, gde smo putovali jednom mesečno u Italiju po garderobu do Trsta i po kafu, gde je to bila jedna slobodna zemlja koja je imala jednu monetu koja je bila konvertibilna, gde se narod slagao, voleo, poštovao, gde se znalo šta kome smeš da kažeš, gde je postojao jedan vrlo ozbiljan moralno i etički kodeks. Zemlja u kojoj smo znali ko su najbolji sportisti kod nas i u svetu, ko su najbolji pisci kod nas u svetu, ko su najbolji pevači kod nas i u svetu. Mi smo znali tada samo za najbolje. I normalno je da smo imali uzore koji su bili pravi veliki ljudi, koji su pokazivali svoje rezultate, a mislim da je zbog toga zbog toga sam ja nostalgična. Zato što smo imali sistem pravih vrednosti. Mi danas živimo u jednom sistemu poremećenih vrednosti, gde imate po televiziji i po medijima, znači štampanim, pisanim i na portalima, imate osobe koje nikada u životu ne bi smele da se pojave na takvim javnim medijima. Imate društvene mreže i Instagrame gde gledate i pornografiju i gledate sve ono što ne treba da se vidi, što je za mlade ljude previše rano da vide jer ne mogu da shvate uopšte šta je to. Zbog toga ja žalim za svim tim vremenima i zbog toga je za mene bilo to vreme zaista pravo vreme, jer drugačije je kada postoje uvek godine kada treba da znate i да видите нешто. Очекувате внук. Многу се пишуваше за свадбата на Филип и на Александра, да. И медиумите мислам дека најмногу пишуваа за тоа во каков однос сте вие со вашата сна. Што е вистина, што не е? Во каков однос сте навистина со Александра? Znate šta, ja ne znam šta se piše i o kakvim odnosima se piše, ali ja verujem da ako sam ja normalna i ako je Aleksandra normalna, da su ti odnosi sasvim prirodni i da su oni sasvim normalni. Ne znam šta se piše, iskreno vam kažem, tako da mogu samo da kažem da sam dobila, da mi je drago što sam dobila jednu tako lepu, slatku i pametnu snahu i da mi je drago što se ona bavi mojim poslom, da ću ja uvijek biti za nju neko ko može da joj da savete, jer što se tiče i privatnog i poslovnog života, jer sam i ja počela sa 22 godine da radim taj posao, tako da ću sigurno uvek biti tu za nju, šta god joj budem trebala i sigurno najbolji savjetnik za njen posao. Колку ги прифаќа вашите музички совети со оглед на тоа што сте... Pa u svakom slučaju, znate kako, ona je mlada i ona je još uvek dete i ono što je dobro, a to je što je vrlo mudra i što je pametna i uvek će da sasluša, a naravno da uzme ono što joj treba. Jer ona treba da bude originalna i treba da bude svoje. Со Боба Живоиновиќ земавте во времето кога бевте двајцата многу популарни во Југославија. Како започна вашата љубов? Како се запознавте? Mi smo se upoznali na promociji mog filma. On je došao na promociju filma, da, hajde da se volimo i
To je ono što je bilo kada mi je Bata Živojinović tada rekao da je na promociji, da se tu nalazi još jedan Živojinović. Ja sam onda napravila jedan slalom ovako rukama, došla do njega, zagrlila sam ga i pitala sam ga, pa dobro, gde si ti bio do sada? Tako smo se upoznali i posle toga je krenulo naše druženje, zabavljanje, gde smo tada počeli da u stvari saznajemo onu nekakvu iskrenu ljubav, jedan iskren odnos među nama. Морам уште едно прашање да ве прашам и за тоа често сум читала по медиумите дека зборувате како ги преживеавте оние тешки мигови кога дознавте за киднапирањето на вашиот син Стефан. Како го надминавте сето тоа? Pa znate kako, čovek nikada od takvih stvari ne može se oporavi. To su stvari koje, da vam neko otme dete i da vas posle toga zove telefonom i da priča te poruke koje smo mi dobijali, da vam država ne pomogne u tome, to je bilo nešto što je bilo zaista strašno. To je bilo, tada se formirala nova država Srbija, bio je raspad Jugoslavije i tada se nije znalo ko s kim sarađuje, u stvari znalo se jako dobro ko s kim sarađuje, a ko je protiv koga. Tako da su to teški trenuci koje ne bih zaista volela da i jedan čovek i jedan roditelj i da jedno i dete više ikada prosto doživi. Jer to su rane koje zašijete i koje uvek postoje mogućnost da te rane puknu. Pogotovo zato što ja još uvek živim u zemlji koja nikada nije jedini slučaj otmice koji nije rešen u Srbiji je otmica Stefanova i to je nešto što je velika sramota. Сусема за крај, само ќе ве прашам, изгледате одлично, која е тајната на добриот изглед и на линијата и целосно? Pa ono što želim da kažem, a to je da se veoma protivim tome kakav atak se pravi na žene, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu, za svaku boru koju imate, za svaki višak kilograma koje imate. Mislim da nijedna žena, nijedna devojka ne treba da se trudi da bude savršena. Svaka žena i svaka devojka treba da se trudi da bude edukovana, da bude obrazovana, da radi posao koji najviše voli na svetu, da je okružena sa osobama koje najviše voli na svetu i da je biti negovan nešto što je danas najlepše, ali mislim da ta nekakva unutrašnja lepota koju imate je kako zračite, da je to ono što je suština života. A ja volim osobe koje su i punije i koje imaju neki višak kilograma, samo da imaju dobru i pozitivnu energiju.